mateka y'abami 28 bayoboye u Rwanda. Kimwe n'ibindi bihugu, u Rwanda ni igihugu gifite amateka yacyo yihariye ajyanye n'ibyo cyanyuzemo, by'umwihariko ajyanye cyane n'ingoma ya cyami yariho mu myaka yo hambere. Impuguke mu mateka y'u Rwanda bavuga ko abami 28 aribo bayoboye u Rwanda kuva hagana mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1960. Amateka y'u Rwanda hagaragaza ko abami bose b'u Rwanda bakomokaga mu muryango umwe wo mu bwoko bw'abanyiginya. Abanditsi b'ibitabo harimo na Alex Kagame bakoze urutonde hagendewe ku bikorwa bikomeye byaranze ingoma ya buri mwami, igereranya n'igihe cyo kwima ingoma. Nawe mu bami bo mu bihugu byari bikikije u Rwanda, ibitero bikomeye byagabwe, inzara zateye, impinduka zidasanzwe mu buyobozi cyangwa mu mibereho ya rubanda n'ibindi. Zimwe mu nyandiko zakozwe hagendewe ku by'abiru n'ibisonga by'abami bagaragaje abami b'u Rwanda bakurikiranye n'imyaka bimye ngoma mu buryo bukurikira kuva mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1960. Umwami wa mbere yari Gihanga wa mbere Ngoma Ijana, wayoboye kuva mu mwaka w'1991 ku 1124. Umwami wa kabiri yari Kanyarwanda Gahima kuva mu mwaka w'1124 kugera mu mwaka w'1157. Umwami wa gatatu yari Yuhi Musindi, wayoboye kuva mu mwaka w'1157 kugeza mu mwaka w'1180. Umwami wa kane yari Ndahiro wa mbere Ruyange, wayoboye kuva mu mwaka w'1180 kugera mu mwaka w'1213. Umwami wa gatanu yari Ndoba, wayoboye mu mwaka w'1213 kugeza mu mwaka w'1246. Umwami wa gatandatu yari Semabembe, wayoboye mu mwaka w'1246 kugeza mu mwaka w'1279. Umwami wa karindwi yari Nsoro wa mbere Samukondo, wayoboye mu mwaka w'1279 kugeza mu mwaka w'1312. Umwami wa munani yari Ruganzu wa mbere Bwimba, wayoboye mu mwaka w'1312 kugeza mu mwaka w'1345. Umwami wa cyenda yari Kirima wa mbere Rugwe, wayoboye mu mwaka w'1345 kugera mu mwaka w'1378. Umwami wa cumi yari Kigeli wa mbere Mukobanya, wayoboye mu mwaka w'1378 kugeza mu mwaka w'1411. Umwami wa 11 yari Mimambe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere mu mwaka w'1411 kugeza mu mwaka w'1444. Umwami wa 12 yari Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri mu mwaka w'1444 kugera mu mwaka w'1477. Umwami wa 13 yari Ndahiro wa kabiri Cyamatare, wayoboye mu mwaka w'1477 kugeza mu mwaka w'1510. Umwami wa 14 yari Ruganzu wa kabiri Ndori, wayoboye kuva mu mwaka w'1510 kugera mu mwaka w'1543. Wa 15 yari Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi, wayoboye mu mwaka w'1543 kugera mu mwaka w'1576. Umwami wa 16 yari Kigeli wa kabiri Nyamuheshera mu mwaka w'1576 kugera mu mwaka w'1569. Umwami wa 17 yari Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura mu mwaka w'1609 kugera mu mwaka w'1642. Umwami wa 18 yari Yuhi wa gatatu Mazimaka, wayoboye kuva mu mwaka w'1642 kugera mu mwaka w'1675. Kirima wa kabiri Rujugira yari umwami wa 19, wayoboye kuva mu mwaka w'1675 kugera mu mwaka w'1708. Kigeli wa gatatu Ndabarasa yari umwami wa 20, wayoboye kuva mu mwaka w'1708 kugeza mu mwaka w'1741. Umwami wa 21 yari Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo, wayoboye mu mwaka w'1741 kugera mu mwaka w'1746. Yuhi wa gatanu Gahindiro yari umwami wa 22, wayoboye kuva mu mwaka w'1746 kugera mu mwaka w'1830. Mutara
III Rwogera yari umwami wa 23 wayoboye kuva mu mwaka w'1830 kugera mu mwaka w'1857. Umwami wa 24 yari Kigeli V Rwabugiri wayoboye mu mwaka w'1853 ageza mu mwaka w'1895. Umwami wa 25 yari Mibambwe wa gatanu Rutarindwa wayoboye mu mwaka w'1895 kugera mu mwaka w'1895 aho yahise akorerwa kudeta. Umwami wa 26 Yuhi Musinga wa gatanu wayoboye kuva mu mwaka w'1895 kugera mu mwaka w'1931. Umwami wa 27 yari Mutara wa gatatu Rudahigwa wayoboye kuva mu mwaka w'1931 kugera mu mwaka w'1959. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa akaba ari n'umwami wa nyuma wa 28 yayoboye kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1960. Bitewe n'uko impuguke mu mateka zakoze ubushakashatsi ku bantu banyuranye kugira ngo zishyire amateka y'u Rwanda mu nyandiko, hari benshi usanga badahuza nko ku myaka, ku bikorwa bimwe na bimwe kuko byari ukugereranya, akaba ariyo mpamvu bitazagutangaza ukuye ku kindi gitabo kinyuranye n'uru rutonde.